سلاف لو ابن تماشوان هجا ين روداوي امد برنامه هف پیوین ده ج باجار سلیمانیه لگل ونه ویجاره میوانه که منه پر تایبت هیا لیبریا کو از میوانه خوب و بد مناس کرن از جواره ببیجم که امی وی هف پیوینه لسر چه ویجاره پیک بینن هف پیوینامه و تایبت به بروشا کردین سوویتا بری ددما سوویتا بری در روشاوان چاوابو پشتی بلاوبونا سوویتا بری نها د چه روشه دنه وان دالی ادبیات ده دالی موزیک ده دالی شانوی ده دالی سینمای ده خدمتک چاوا ج کرد و کردستانی را کرنه به تایبتی بریا وشانین کود کرن چه وشانین چاپی بن چه وشانین رادیوی بن چه جید علی اکادمیای ده بد مثلا کردولوژی ده خدمت وان لبر جاون شوپاوان لهر دوره دیاره لی چه هات سر کردین سوویتا بری پشتی بلابونا سوویت روشاوان نها چیه امی لسر ویکی راوستن و لسر جیانا خانمک هنرمند کو دما خوده در رادیو یا ایریوان ده تبیرا گلکا جوه دما کو دست پید کرن دگوتن رادیو گدارد عزیز یریوان خبر داده و ایدی تمام وان سترانن کو هینا جی لبرگوه گلکا جمانه مگوه خود دایه نفشک لپی نفشکی دبه کو نفشه نها ناس نکن وان هنرمندان لی نفشه مو نفشه بریا ما گلکی باش ناز دکن یک جوان هنرمندان یک جوان دنگ بیجان خانم اصلیکا قادره کو بستران خویا ولاته ما کردستانه جیو مسکنه ما کردانه د دل ما توا ده جیه کی تایبت گرتیه نهال کلکا من رو نشتیه تو گلکی بخیر هاتی اصلی خان ام پر کیف خوش بون جبر کو تگو من سلیمانی ندیتی الکردستانه به تایبتی ام جبوی تهاتنا سلیمانیه جبو کو ام پشت خوابتنا وی باجاری و دست به صحبت خوابکن گلکی بخیر بی از ممنونم چادوجن از گلک جوار رازی موکی و خواسته که من بجیانی بلکه راستی سلیمانی بردلم دا خوشویسته چک کردی می سوران دویجن و متخصص اساسا ببینم سلیمانی وکی چطور کلی که جیش دل خود درخم من هولی چند جاله دیگه مسلمانی ندید بو اونها اساس مسلمانی ام چونه گره ام چون بله ام چون سر چناره ام من خار نکن نانکی گله خوش به دست سلیمانی خار و نهاج ام رونشتنه و از ناسی خود خواستم بدم نفش نوین گلی السليمانية بركو أو ده عندك ناسن تناسك الناس كم ناسن از جانا كومنتي واجد بنرم ديجن أفشكوهات أصلي قادر كيا شكوهات بله از بیجم وکی از هنرمندک کون نفش بریه یا رادیو ایریوانی ما و من ستران قلنا الراديو ده ونها سبب جي أو كويس هات مسلماني هات ودعواتي مكاش بركو قال لك وعدك هتبو ورتي من هف پیوین یاجی دیتنا خون بتاف بیناران نکربو از سپاسیا خود دیسا ددموا و تایبتی روداف تیوی سروکاتیا وان کارمند وان و رژیسور و کامرامان وان که خو ایشاندن گلک وقت ترخان کردن بو آماده بکن وی برنامه بگوتنا من نرینا من جوان اسیوی دکم تنی بدل سلیمانیان به کردین مایی ویداری و از یک جاریجی خوبت من ناسین که نه پرسن اف کی بوش کدر کرد. بله بگمان امین ها برفرهی باخفن لسر تمام بابتان بریاوی استخوازم بالی بکشینم سر وی پرتوکا کو تنویساندیه جیان و بیرانین تا جیان خو نویساندیه ج دست پیکا چیبونا خو حتی ویکلیه ناوی ویجی ولات ما کردستانه ناوی سترانا کو اصلی خان به بناودنگ بویا هاتیه ناس کرن ولات ما کردستانه ناوی پرتوکه ولات ما کردستانه 415 روپلن و شانخانه آوستا درخستیه چاپ کریه تمام جیانا اصلی که قادر دوی پرتوکه دیه از رونشتم من تمام و گوتن بگوتن خوند
gelekî balkêş bû. Ji bo ku ez xweşboyî vê hevpeyvînê amade bikim ez rûniştim mixwend gelek xalên balkêş tê de hebûn em ê behsa wan jî hewl bidin behsa wan bikin ji ber ku saetek dibe ku têra me neke ji xwe pişre podcastên me hene em ê dûr de berferehî biaxivin. Ez dixwazim ji derketina Ermenistanê em dest pê bikin ne ku ji tarîxê. Çima hûn Kurdên Ermenistanê piştî belavbûna Sovyetê hêdî ji Ermenistanê hemabêje reviyan. Bele. Pirseke gelek dilşewat bû rastî. Dilşewat çi cûreyî belku em bextewar bûn wextê Sovyet helê hil neweşe bû. Wextê Sovyetê imkanên gelek mezin didan milletên kêm netew bijin kêm nijar. Kêm netew belê lê Ermenistanê nav de jî Kurd. Ûn hêdî zanin ku radyoya me hebû, rojnamariya teze derdiket, zarokên me gişta yekî te gunda de jî heta nedît wekî nexwandewar be. Gişta xwe pêş dixastin bikevin xwandina bala, kêrî milletê xwe bên. Yani jiyana me bi rastî em dikarin bêjin komûnîzm hat ber me re derbas bû, me tê dernexist. Gelek xweş bû, xwandin bêpere, belaş, yani tedawî kirdin û çûna doktora belaş bû. Bereks em pere didane me, kitêb bû me didan zarokên me, kincî şagirtan mektebê didane me û hemû pêwîstî ji we re dabîn dikirin ji bo jiyana we ewle be misoger be newsa û ser jî disekinîn digotin gerekê zarokên me yanî evên ku berê ku wextê pêşa Sovyetê xwandin tenê bûyê bêjim dewlemend bûn ne îjar ew ku ketin û komûnîst hatin gotin niha jî gerekê ew tebeqên jêrê ku hene yek ji wan gerekê nexwandî nemîne. Deja nav Kurdên me da taybetî ji gundê Elegezê kî derê ku ez ji dayîk bûme gelek rûnek bîrên me û rewşenbîrên me derketin ji wî gundî. Profesor, akademîk, doktor, doktorên zaroka, doktorên hestiya, mamosteyên zimana û mektebên wan gunda da kî derê ku Kurd gelek bûn, dersê zimanê Kurdî jî derbas dibûn, mekteb bêjim Ermenkî bû yan Rûsî bû lê kî derê ku zarên Kurda gelek bûn Kurdî jî dixwandin belê. Yani xêra Xwedê bû ez dikarim bêjim. Hûn gelekî jê razî bûn ji sîstema Yekîtiya Sovyetê. Tu gazinên we tune bûn? Gilî û gazinê we? Zanî belkî Yekîtiya Sovyetê am bû Kurda wek siyaset. Belkî jî ne baş bû ez nikarim bêjim ez lê ji bo Kurdên navxwe gelek baş bûn. Yani em nikarin bêjin ev tişt ne baş bû. Me binirewekî ez ne li Ermenistanê ji dayîk nebibûma lê bibûma li Tirkiye. Gelo ez ê ev bûma yan çi ku heme niha. Na lê wana her derfet dane me em pêş xistin. Em diçûne unîversîtê ew mamosteyên wana me reşad bûn ku me cava wana gelek baş cîda dida. Zimanê wan me gelek baş sanibû. Te bixwe edebiyata Ermenî xwendiye newsa yan? Xwendina min zimanê Ermenkî ye. Belê. Lê min unîversîtê para rojna zanî xilas kiriye. Ez paspora ziman û edebiyata Ermenkî û Farsî me. Ermenî û Farsî bi hev re te xwendiye. Îcarê em bêne ser pirsê careke din. Piştî belavbûna Yekîtiya Sovyetê ev xweşiya ku te behs dikir nema? Nema. Çima? Ama yek carî nema. Çima nema yani ew sîstem rûne niştibû di nava xelkê de, di nava wan welatên ku berê endam bûn di Yekîtiya Sovyetê de cî negirtibû diyare ji ber piştî belavbûnê yekser rewş têk diçe ne wisa wekê ku tê behs kirin. Siyaseta Sovyetê wa bû millet hemû birane û heqîmet hene bû em bêjin tu Ermenî, tu Rûsî, tu Kurdî nizam tu Azêrî yan çî kê tiştekî îsa bigot te cezayê mezin dixwar. Digot welateke ev welat bû gişta ne
وش دروي السوفيتي ولا تكيدن جبوا وثنايا وما خطي دا ما قشتا خطي دا دديت تايبتي كردين ما ولا ما تنبو سوفيت بوي ما قالك باش بو كورتولوجي قالك بيش كاد ليكولين قالك كرن سر كردا شكوهاتنا تشاهاتنا زمان مال ليكولين كرن حتى أنا هاجي أم سوديجي دبين سر بلندن بوان كارو خباتان كو حتى أنا وك مراسم مرهيشتنا لي وقت السوفيت الوشيا تلا بخترا شوفينيستين وان ين اوين كنا تشتكو كد جيانا خدا ناقيشتنا تشتكي ونشكيها تشتك حتى دستي وان رابون كرنا هلا هلو دار قرتنا دستي خو ارمنستان بو ارمينيا و اوين زانيارين وان كباري قالك كما شنازي بوان دكر قالك باش دفكرين بو قالك كردا وعام بروفيسورين وان دكتورين وان اوانا قشت وك قراني بن آوي دامان اللي او جهاي حشك صالوم ام دريجن كا تركت سرابي رابو سرابي يعني او سلوغان كود دما سوفيتي ذهبون ملت حمي برانا ام حمي وكهفن ما فيما همان مافن بجاره كده شو هاتش بيركرن اري هاتا بيركرن باكو او تشت براكتيك داتنا اما هم هلدن زاروك بدنا زاروك هزاش دايكا خدوه وهلا نزنا يوميات اشياء تو هلا بنرا دوسي سالي دباتو هر جلك دياو يلدا دجاجي دكشيناتي ندفع ويا ديامنا حقيقتنا تو هلدي اصاجي ملاتا دوجنا ويا ميا هركس مالا خواه زني ايوه مالا تنبو يا مالا ما تنبو ام قلت دا مابو بله اجالو ما جي قشتا زفتر ما زرار ستاند وانا ارمنيين شوفينيست داس بكرن كردين مسلمان بشي 20000 كردين مسلمان نافخو درخستن درخستن كل شاندن كدري بشي آذری نافخو درخستن شاندن آذربایجانی شاندن کدری یعنی دردخد چرا سری خود نره بهوانه آذری درخستن از وی بیجماسه آذری جی چونه آذری روسیای هر نسی بلای بون باشه هاتن دورا کردین مسلمان 20000 کردین مسلمان جرایونا ماسیسه درخستن لی نکشتن استرا بیجم چمکی من لیکولین کر سروان مپرسی مگو هنجی کشتن وک آذریا گوتنا سرگون کردن گو اولتیماتوم دانه پیشما گوتن وکی هونی هرن بخشین هونی نرچن امی روز آذریا بین سری و اما جی فقیره درکتن پرانیوان چون قازاقستانی چون روسیه کراسناداری گلک جوان هاتنا اروپایی نواندجی از بمال بزاروکن خدا و سابجم پیره یم بونا گلکی زحمت بوجیش بویتا يعني متبرتوكي دا خوان براستي چیروکه که گلکی تراژیکه چیروکا تا شخصی جیانا تا 36 سالی زلامه تا کوچا داوی دکه بنخوشی رحمتی دبه دمره دو تاوی دو زاروکان بتنه دمینه و تنچاری دبارا وان زاروکان جی بکی تا او زاروک چوا گهاندن اوروپای دوی دما زحمت ده بله هلبت زحمت بو بلکه میر نکارن اوان تشتا بکن لی من افتشتکش متهرا گود وقت اساس ایده ارمنیا امشکار داویتن بجمعی پشتی نوتو یکی نو صاف تاریخ نودو یکی ایده جی مرا هوی داری نمام از بجمعی من گلک سالان درس ادبیات و زمان دایه درس زاروکین شاگردین گورین درسخانه بالا نهوده یه ارمنیا دور از دربازی وزارت روناکی بوم یه ارمنستانه یعنی مزرر نده بوان خیری کار خیری خباتی و خدمتی ما تشتک خراب نکرد بوش با ارمنیا بلکه ما ارمنستان وک ولاتک خورد دید ام تیدا حویا بون هر تشتی ما وی داری هبون لی وقتا ایدا گوتن هنگاری که درکبن من از مجبور بامش کاری خوشی درکبم و اگه کار درکبم مزارو که خوشی بکار بم خواهی بکم من پروفیسیون خواهی زمان فارسی بکار آنی بله وی چاخی روسیا کتب و افغانستانه
سوفيت كتبوا أفغانستان وأجي وقت زمان زان ev بيفيسيون berî ku tu ji Ermenistanê derkevî. Belê. Dema Sovyet Helê, kete hebû. Afganistanê. Sala heştê û neh bû not bû. سالا نود و پنجان از چومه نه ببوره هشتی تو دا میره ممر هشتی پنجه چومه افغانستانه Heştê û pênc Afganistan ne salê notî bû. اره Rast e. نه نودی هم در کتنی نودی هم دجورا درکتن. از چومه افغانستانه Tu li gel kê çûyî Afganistanê? بتهنه Yani li gel Rusan گل روسان erê. روس بون تنه از یعنی من تف کاری من تف دکترم بوم دکتر جرایی و زاروکا یا جنا یعنی انا سگشت Nexweşxane li vekirî bûn. پولی کلینیکا بو داره ناوی بیمه بو اشان نوی داره و اش قزاقستان جمهوری سپور بون دکتر کیرگیزیا جیه که بو داغستان جیه که بو و یه دنه ام روسیا بون Tu weke wergêr bûware çû weke Ez- tercüman. اره وک ورگیر نوانده Te بون Farsî zanî bû. Tu Farsî navbera xelkê û doktoran de من te wergêr ترجمانتی dikir. دکرد از زمان وان بوم Belê, li vir Asla ez ê teke me navberê Aslîk Xan ji ber ku hinek gotegot li ser wî karê te jî hene ez dixwazim em li vir zelal bikin. Du sala tu çûyî Afganistanê te xizmet kir weke wergêr. Hinek kes dibêjin wê demê tu ji bo KGB te kar kiriye. Ango tu sîxura KGB bûyî. Tu ji bo KGB dixebitî wê demê? یعنی من راست بیست بو KGB Wisa dibêjin rast e? نه حتی نه جرا یکی بیست از تخمین دکم دو یکی رقم کتاب پرتوک نویسی و از تیر دنیسم وکی از افغانستانی بومه مروا خورا خیال چکیه هایت نه او داری سخوري كي بسخور كبيرة شغلي نخرب بو من تجاره دجمناتي ملاتي هناك رايك لي افتش نبيه نوصل وداري ياك هبوك اجيبي كو ام كنترول دكرن البيت من او ريوج مجارك النادي جافديريا ودكر جافديريا ما ذكر نتهني ما او كده حمي ستاف اري كيكو افغانستان بكار دكرن ومن اوقات نادي تبوجي حتى بيجم كونفليكت مجي من تاوي بس برپرسیک AGB هبو چونکی نظام چما هماسا دومی کتبو یکی تشتکی صاحب یا او برعکس پشتگیری ما بکره لی از و او هم کیلو پنیر دجایتیات دکر دجایتیا مهدو دکر و او پرسکی عجیب بو من جرا یکی من بهی سفر مخواست از پشت راست بکم جبروی که سرچاوا مپرسکر دو سالات الور مال افغانستان مایی تکار کر پشره تجور وگریا جاره کدن ارمنستان اری جار کن شما ارمنستانی کاتم کاری خواه منیستری مدیسم اوکر خواتیم ایجا ودامی دست بکری اشخواه خرابون هلوشینا سوویتی ایجا افغانستانی دست بکر وصاد ویژن یعنی وصاجی هیا بلکم مالو ملکی خواه پری خواه گشت برن کرن وداره و یکی تیا سوویت هدی ده بنگاه وی سست بو و هلا هنا کتبون وقت از وگری هم افغانستان دور ایدا نودو یکی دست بکری در ارمنستان گفتم ام تخوازن سر بخوابن و قزاقستان گوام سر خوبه در کت وکی ملاتن وی داری نه تنی نبرانه انت هلا سر داجی دجمنی هبن زنی لو ما زیجم کنه هاد ویژن براتیا گلان و نظام چه زنی کنه منتی اول نکو کنه منتی نظام اش بیجم بچه جورایی باوریات پینایی باوریا من نه وکی هفته 5 سال دهول لی خستن گوتن ام برانه ام بگرکی پیک وابون و در پیکر درکت وکی قیک نبرایه که هر کس خواسته سربست بجی مال خدا بجی في جورایی بون بله و پشه و بریار دا ایدی تو تگو جمره ایدی نباش بو ارمنستان ناکوکی خواستن تیخنا برا کردان به تایبتی کردین می ازدی کتب خوشی یک جوانی باوریا ازداتیه ناکوکی انچه و خواستن تیخنا واوه از بیشم یکمی سروک کمار ارمنستان هم کرسی مبو
اونیورسیته ده پشتی کو سوویت روخیا یکمین سر و کمار یکمی سر و کمار بو ما 5 ساله از کتم اونیورسیته شست و سیان هزار نس شست سیان کتم اونیورسیته او لیوان تر پتروسیان کو پاشه بو سر و کمار یکم سر و کمار ارمنستان دو سوویته را ای اوی هم کورس من بو حوالی زانینگه بو بله 5 ساله هم زانینگه ده مبهر خواندیه اوی ازدی دورا خود توپ کردن اوی او چقاسم رسیدیویست و مرکز و دزو اشکالا درخستن سربست بردان و حتی سر کمار ارمنستان جلی دان و نزا هر نساتش تیم اصلا کردن و کی مری نکاره بیش صحت لازم کماری بکار به وانتشتا بین زمان بله اوی صدقر و کی او دکر قارن قیجین میتینگ دکرن هاوشا بنای اوپرای دا میتینگ تو دکرن و کنه دچون میتینگه مری دشان نوان داره گف لوانا دخارن بله گره که هم بین یا گرنه موش کار داویجن یا گرنه مو دخن و نظام چه مروت کاره بیجه هستین نجات پرستی دنوا خلکی ده زندی دکر هشیار دکر بله مخاخ اخفتنا لیوان تیر پتروسیان بگوه خوش بیست میتینگی دا ملت را دگوت اش نوانده بوم البته نایم جدا کردن جوانا او نزان نس کردم یا ارمنی نه بله زمان وان جوان جی باشتر زانم است و ذکر قارن قوجین هوال نو ام بهزن نظام ام ارمنینا شاعری وان دگوتن ام راست ام هندکن لی ام ارمنینا زانی یعنی ام بهزن ام گشت عقلتن دنیا گش ارمنیا دست بیا مثلا دویجم تشتی کنوکی نه زاروتی نه لیاز نویجم جی نوید زانی نوی ارمنی بیا او جای آرارات یا ارمنیا یا اون مثلا حکایتی وصفه خود دادن وصفه خود گلک دادن یه جنه دیشتن وکی خلق وصفه وان بده از من ها فقیر مانه بلکه ام بو وصفه خود نادن لوما لی نه از دیش ما صدا باشه بر خلق ببینه که کیه یعنی سه شاعری وان گلک ملت را ذكرنا ساري ملت وكي ام المانينا و چكرنا نوا كردا ايجاري دو تيراتي كرنا نوا كردا كي ازدياش كردا جدا بكن وكي كرد بهلم برابن شوي داري يكو ازدي حاصل دكم ببينن او دست ندنا وانا يكو بيجي او كردا او جزاي بخوا يا اگرنا گركي دركبم صحيح دي بو كشتن دکتر پروفسور ما زانیاره کی بین المللی چه بیشم یه ناف دولتی دکتر پروفسور نخوشین زاروکا کتاب نویسی بون سر نخوشین زاروکا اوا پیشی بغدان آویتنه لیونیا اوی درجم کورسان بو بغدان آویتنه وکی خودی گراوی صحیح ایبو زاروکین ارمنیا درزی دکه وکی زراعتی وان چه نبن زيدان ابن يعني زيدان ابن يعني اري ملاجي هاي هوار تزاني اي اف بانيك كاتنا ملاد بيسا بقستي بزانستي جبوك والدجي كردا صور بكن واد صور بكن وانا دجي كردا دجي ما صور بكن اجا چاوات خواستن ارمنيا جو كردا ببوره ازديان چاوا كردن ازديد خواستن جو كردايتي دور بخن ببيجن نكردن اجي مثلا كدنبو ازدي هبون كنت قلتن ام ازدين ام نكردن ليون جي قلت اوان اون الي كاريا ما بكن اون الي كاريا ما بكن كوام هات سر حكم وامي و كردات جدا بكن وحتى نجي فهمنا مزبوط شيء افتشت كرن ونها باشي دواي باشتي ليفون برلمانتاوان برسمي بدنگ دان ازي ناس كرن وك ملاتكي جدا بله پشتی بلابونا سوویتا بری ارمنستان دکر به تایبتی کردن ارمنستان هجماره که زیده بون حکومت آویده یا ارمنستان خواستی دو بندیه تخناو برا کردان بشک جی کردن ازدی جدا کرنه گوتنه هون ازدینه هون نکردن وانجی وصا قبول کریه لی بچه رنگیش بر کو تبخواد زانی یعنی ازدیش کردایتی ناینه جدا کرن یک نژاداته نتواته یک جی باوریاته
چاوا دخواستن جدا بکن او گلکی بالکشه راز سروکی وان او که از دیجم لیوان تیر پیتروسیان بله. بمرا اونیورسیته خلاص کرده خب بخواه روشلات زن او نزانه و که از دی دینه نه ملت او باش زانه سیاد باش زنه چند زنه یعنی هلان بنرن دوای از ویش بیشم وقتی از جمعان وزارتی دخواتیم برنامه درسن کما چرا حتی کما هشتا بوزاروکین ازدی زمان و ادبیات ازدکی آنین دان بردستی من یعنی ناو لیکربون زمان و ادبیات ازدکی و چه زمانی پرورده بدان زاروکا هر کردی بو هر کردی بو ناوی دانی بون ازدکی بزور ریخو قالم دکن تشتکی شتنه تو زنی کان ازدی دینه اف دنیا گشت زنه و زمانی و کردیه ایجا وی داری سروکی باشی نزدیکیم بو گوت حوال تو گره امضا بکی و کی یعنی حق بستینن اف کتاب بینه چاپ کنه مگو کی از بری خوب بد میبینم چیم ملی نهری چه عجبه که راشه گران یعنی تشتی بکنوکتی شخوان نباوان او ازدیم کدوم جنم ازدینه خواندوار نینن گشت نخواندی و نزانن زانی و من افبر مدید اره از ویج عصا گره که بیشم وقت مدید ارمنی صح جومی سر مدکن ما او چی کر نواندا رونک بیرین کرد ویداری ما چی کر سروکی ماجی شکروی خودو بو دکتر پروفسور علمی دیروکی و نافدا امریکی سردار بو از بور رشی چرکز رش بو تیموری خلیل بو هذا ام چقص رونق بیرین ما بو ام کتن نواوی و از نشم له البت چند کس موا چون جمع لیوون ما گفت آخر شهر ما افتش نابه یعنی وگو افتش نابه نابه اون چرا دو تیراتی دکن ناو ما اوجی گفت یا چه بکم وکی حشمندی و یا ملتی حقص نمزه اش چه بکم کی ببیجه اش چه مازه وجه بکم زانی قبول بکم قبول بکم اش خواهی دست بکر بو هلبت جواب وی ها ببیا یه مش پاراتن دگو ام چه بکن ایجا وقت مرا گفت امضا بکم مگوت اون هرن مرد اثباته که بینن ادبیاتا کو بحرکه ببنه یا ایرانی کی داره کو جی کی نویسی به زمان کردی ازدکی یانجی ادبیات ازدکی و از وجه غازی امضا بکم از امضا بکم بی او دزانی بون تو بخواجی کردک ازدیه نوسا اری زانی بون اوجی زانی بون اوجی حسابی بو تو دخوازی زاروکک چه دوه وی داری ارمنستانه تو دخوازی دوی بشی که ده بخنقینی اوی زاروکی یعنی ملت ازدی چه دوه مگو دنیای ده همه جیک تنه بگره که ارمنستانی او زاروک چه ببیا مگو برای چه نبقه ها باشه اما تصاوی اوجی تو رقا و از فره دردیم تدفش کار بردا اریم دف کار بردا و مگو از نخوازم اون بدست من دجمناتی ملت مرا بکن گرن یعنی مثلا مافی و شانین رادیو تلویزیون تشتی وها جی دانوان او گروپا کدگو ام نکردن ام ازدینه دانوان به چه زمانی و شانا خود کرن؟ کردی زمان رادیو کردی هبو و رادیو ازدگی جیوه کرن ایجا برنامه رادیو کردی خلاص دبو یعنی خلاص دبو تواد دبو ایجا برنامه زمان ازدگی دست بدبو انگو زمان کردی جارکت دوباره دبو تانی ناوی دکرن ازدگی ایده اوه نه تراگی کومیدی بو تراگی کومیدی بو لیاز ویجم او ناگیش نتشتکی چند مروی حتی نهاجی مانه؟ مانه اوی نوسا اوی کود بیجنم ازدینه ام نکردن هر نه سر دست زنی او چند مری بیجم نقد کک بحری دابه زنی هم بیجم برا 100,000 خوب مثلا دجم مقابل کم 1000 جتنه بنوی داری ای برا قناه بیجنم کردن جیا ای کرد جوانا زراری بگرن برا تنبن او قطنه بی کوالیتی نه برا قطنه بن نبیجنم کردن ده مرا ده باش ام نخواستم وکی یوسند کلا کم بسکنن زنی بله اجاره پشتیوان ناکوکیا تدفش کار بردا و تشخور الریه که گریا تو ارمنستان درکوی بله تو چاوا درکتی زحمت بو؟ هاتش دست بک هلبت زحمته اجی جنک بوم دوزار
از گلک دفکریم جان اشت کت سری من نبو سری بخوام بزارو که خواه گل وی چا ببه وی چه ببه چه دست بی بکم که ببینم که را خبردم بلکه بقا چاخی گرکی بی اروپای مریان گرکی ببینی هر نسا گلک فکریم پیشا کو بیم و من قلت أزاو بكم أم هاتنا موسكواي وإذا كي مالا كردها بو بله هم كورسا كي ماجي ويداري بو حاسوبو حاسوي قشنگ أوجي تها من أونيفرسيتا خلاص كربو أو يزديتم بيشوازيا من قالك شابو ومقولت حاسو استخازم درك هم قلت راستكي أو ألماني وي مرة نافنا أو بله. بري قلت لنا حسبي قلا سيد ولا ميري فلا باوري أخو بوانينا قال بيري ما افتشت قلت لنا درك هذا تخزو درك إجا حاسو بيشام درك هتبو أو شو كراسنا دركتن أصلي خان مثلا جو كردين أرمنستاني هجمارك زيدا ويدا مي دركتن أتجم 20,000 تاني كردي مسلمان بون دركتن يازنا بيجم إجا نزان كردي إزدي تخز دركتن قالك دركتن وحتى ناج درتين بكو روش خراب بوينا نها يعني الجوري دما سوفيتا بري ادي ستارا كردال ويدري لاواز الجوري تبحثتكي ستارا كردال لاوازه بدنگ مانا ويدري فقيرة نخازن تشتكي بكن وكينش كيف نبدلي وان بس جالاكي نمانه جالاكين بري ادبي هبون بري كما تقول هي يعني دزاني هذه خب زان بفرداوي دا نما بدنگ دمينن تشي بكن ساري وان هناك بازي وان دواري وان هنا مالي وان هنا ابيجم نخازن اندا بكن يا دوداجي نهي ساي ريكي بفيني بي فاندرا پریشان بوی و ورداوی دا هر نسا لگوندی ما یا الگاز حتی ناش دویجه از نه ازدیم از کردم حمیجی کردین ازدینه گوجی کردی ازدینه اره او کردی گوندی الگازی و کندی قنده سازی کناوی نه کنه ریات هزه او هر دو گوند یه چاین گوندی چینه لیه او اینکو گوندی داشتینه او گوندی زوونی جردجن گوندی عمو جالی حکتیم بیریانه و تحلینی وانا شینایی وانا و مجولن اونا مالی وان هنه داشتی وان هنه خالی وان هنه اونا در نکتنه دویجن هم ازدینه لیدلی خدا کرد خواه حساب دکن از ویجی بیجن چما تخوازن تشتكي وصابكن قالوا تو حساب كتابي وان جبو دما بيش هنا سر مثلا هجماري إذا ما هي بلكي جهاية أم نزانا لي أو ناشكرنا كان شرفي جورية لي أزديجم أو أرضك أرمنستان أجي بري كرد يا كردابية أم ها بيجناري و أو تخازن بيجن لأرمنستان وكي بروبليم ورد شينا بند بيجن جامع كرد نامينا أجر تخازن تشتكي بكردابة كان كردنا جامعة هنا يزديد مينا أو جينا كردن أو جينا كردن حسبينا أو جينا كردن أو كوير يزديد حسبينا زماني وانا يزدكية و أخوي يزدي هيستك بله وكيدن لكدري بلافبون أصلي خان كردين سوفيتا بري نها زيدتر لكيجان والله تا كومبونو روشوان شوايا يعني أوروبا يعني عام دريجي نا از الولاتين سوفيتا بري بله. دبيجم مثلا هجمارك لأرمنستاني مانا وكيدن لقزاقستاني هنا وروسيا هنا قالك راسنا داري ها لوكم شونا قالك او بجار ناوي طنبوفي قالك هنا كردين ما و كيفي هنا اوكراينا بلا بونا كي داري كون ناسي وان هابون هركس كون ناسي خوان داري خوغان خوانا قرط زاني بالكو نكاري ها مثلا شاف قرط ياري بكاي جيكي لي ما في واي كوبري هبون دما سوفيتا بري دا وكا كيمنتا وكا بيكاتا نها باراستينا او ما فينوان يعني نما مثلا خوندنا بزمانه دايكي چزانم راديو چاپ کرنا پرتوکین کردی اف تشت اف اکتیویته چالاکین وان هینا مانه نها تزاني چند مری هنه که خو کرد حساب دکن وی داری و کردکی می راستی جراسان کردکی مسلمانه و اوجی اندام پارلمنت وانه اوجی وک سیمبول کم بیشن نوا پارلمنت دا خواهد کن وکی بیشن بدن جمع کرجیه پارلمنتاره و هر نسه لیم زانن یاد لا براد لا دابه و یدنیجی یک جه ازدی او خو ازدی حساب دکن
او یک کی نونرتی آوان نیاز بکه؟ حمیده اوید بیجنم از دینم نکردن نونره کیوان هیا وصا نونری وان وقت مده عزیز عمر بو عزیز عمر مر اجا نهاجه تخمین کم کره بریویه دوساوی کرده اینی پولیتیکا یعنی سیاستا عزیز عمر دمشینه و کی کرد ام ازدی نه کردن کردش من من و فلان و فستان و هر نسه بجوره و یا گرین جاوبونه خو پرزیدنت اعلان کرد عزیز عمر خو بخوا یعنی خکر سروک خکر سروک نکیم نزیده پرزیدنت کرد ازدیان یه دنیای گشتی حتی هات گود زنی حتی نیش کردستان میره ما هات وی داری گفت نه که حتی خوب بزن بید دنیای گشتی ام وی داری هنه زنی و عزیز عمر وقتا مر ارمنی که حقاس ری دانوی مدال دانوی نظام چه دانوی هر نسه وقتا مرقه بدفکیجی بحث نکرم سرخوشی ندانه دا و ازدین وی داری گلک اوی که ازدی حساب دکن گلک عاجز ببون و اکی پرزیدنت وان مر و ارمنیا قد دفکیجی چه سرخوشی ندوانه اکی وان بوان دکنن و راستیش تشتی کنینه چه مری دکارش خو بخواهی دکن اگر هم بیشن هم ازدینه راست ازدیمه لی قوم چه دیجن ملتی من کرده و از گلک سر بلندم وکی از کردم وکی از بیشم از نکردم از ازدیمه از خو بخواهی دکم بگو از این نظام بمسکیمه دنیای دا کس ازدیا ناز نکه لی کرد دنیای دا مشهور بونه سایه سری سروکین من ریبرین ما بیجم و هلاج قاضی محمدون نظام کردین می پیشوروین باکوری کردستانی باشوری کردستانی ملا مصطفی بارزانی د سوویتی دا دنگ دابو ناوی گلک دنگ دابو و نهاج سیمبول که دیسا گشت نازد لی ازدیکیا از عمرم بیشن از عمر پرزیدنت میه اصلی خانت بحثا ملا مصطفى بارزانی کر تی بیرات هاتناویا سوویتی تزانی من او نادي تيتشاو هات ليتا بهيست اري ما بهيست خوش كمنا مازم راجلي دكر او هاتبون الاجازه مره دار بازبون شوبنا خاصم بتشونا جندي جرجرسين سيارة وان يعني عربة وان سيارة وان عربة بلا وان دكها حريين جندي ماذا دكها حريين ناتشابيش ملا مصطفى رحمتي دارتيش سياري هري سياري دارتي وكي اوجي وان دحف بدا دي خورت الماوي داري قوتن كيمان تهرا روني هم فرانا نا قوتو ام تشدكن ام جاركي بهافرا بكن اشترى بحث كرنا اف مره بحث كرنا وساريم در جمايا و از دوجم راستيجي كردستان تشيكن ديساجي ام قشت بهافرا جاركي بكن چه سليماني چه حولير چه او جاركي ام بهافرا بكن ريكا دني تنايا بله اصلی خان خطری مترسی لسر کردین سوویتا بری یکون حال ارمنستانین الکازاخستانین یان لروسیانه مترسی هيا ايدي هيدي خوشبير بكن از بيجم او كردين شونا روسيا هي او نفشن كنت هزارشي دبن جدايك دبن او زاروكن ما اذا كان خطري او انا بالروسي خبر ددن اذا دي بابي وان شخاج مالا خبر ددن او مكتبي زاروكا زارن روسا ددن دستينن زمان خوش بير دكن گرك از درجم گرک دی باف مکتب لاپ مزن بوزمین هما مالبات ہے دایکه و باوکه رون زار خورا حکایات بخونن تایبدی باف تاثیر باف بو زاروکا گلک گرینگه رون زاروکا هما نیف ساعتی زاروکا خورا مجول به کتابه حکایات وانا را بخونه و زاروک جبزن به وکی اگر باوی وان هات اون گره اون او بر پرسیاره بوانا او گره که جوابی بدن
دایک جی جالی کی دم و مثلا یا اگر نه و به حالا لیم بیستی و کی اری و کی ام بجم نه و نه راست بت زنی يعني ما ترسي هي نفسها ما ترسي هي چه ماجبركو زمانه دایک ادی دبستان دل مکتبان مثلا زمانه کردی درسك بجارته بجيان حفتيه ساعتك بالروجي ساعتك بالنمايه الوان ولاطه وان ولاطه ده نمايه قزاقستان لارمنستان يجي نمايه ارمنستان يجي از نزانم دره و نخوازم بکم نزانم 100% بلکه بجي الاجازم ساعتك به مكتبي ده نزانم 100% لي يي الاجازي قشت قضي خافدن اج الاجازي ناترسه اش قنده سازي ام ناترسن اي اوي كوتشونه در و روسيا اش قزاقستان جاز دي ساج ناترسم اللي يي كوتشونه روسيا موسكو اوكرانيا تامبوف و بيجم واندرا اي واندرا دكارم بحالن اوا نيكي خطره لو ما زديجم دي باف جريك سيربس سكن قالك جدي هلدن وانتشتا بله الراديو يا ايريفاني بردوامه هنا انها وشناوي هاتيه كم كرن لغوري بري وشناوي قالك هاتيه كم كرن بلكو خباتكاري وان نمانه يعني حكومة معاش نادنا وصاجبر ويكي خبات کار نمانه یان پیدا نابن نه پیدا دبن دیسا جی پیدا دبن قناه با ازش بچوما من کار بکره اگر پیویست بیاد زنی لی حکومت بخواجی دستنگه اولو کار کارمندون خواجی خودی بکه ایده نوجم ملت خاص دستنگه فقیر درجی گلک فقیر درجین بخوادی جان از دندرم گریه من افتش ندید بو وقتی سوویتی ام دوله من نیبون لی ام برچیج نیبون ام مدخاند ما ام دچون فیلماجی مدنری ام تئاتروجی ام دچون مدنری تیکت بخوره او مجال هبون بکرن هرن کی سینمایی که بندری نهات نه و تشت او مجال نه عبوري خرابه عبوري قالك خرابه يا ارمنستان كردجي وصانه كردجي نواندانن هلبات نواندانن وشاري بيناقنا واجي شاري قرباخي ويا زيريا وسبا وارمينيا بو قرباخا تشيا دس بيبو اوجي قالك بارد خوار اوجي قالك ريزيرفا هلدا وارمينيا وكو تقولن امن از نخوازم في خوخه هرسام جراد واز في دركات واجي تشتاك جنينان بينج هزار زار خوا كورن خوي جنج كردجي ناف وادا هبون اري انا او شاله هاتن اي كنت فيجن ازدينه اوانا تايبتي اوان ج خورتن ما او تشي دكرن جروب تشي دكرن وددانا بيش وخوني شان ددان زار خلقي دبرن تكشتن افتشت وقت جانجير غاجي بيا جانجير غاجي زارن كردن ما يعني كردن ما دبر خدي تلبخت رواكين ويشغل ريبر ونظام سارو نظام شنو نظام ويدارن ازوانا شنو بكم تايباتي قلم باريس بو نافي خو وجبو نفس الجانب قد خافتن جبو زارن خلقي فقير ناخفتن قو كردات قلت ده بس وي خاتشي جستي خد درخه يعني بس تبشتكريا ارمنیا بکی وچه داشتناک بون ای داشتناک جی گلک برباد بون جبو ارمنی خوش گلک خراب بون و تو بوی زار ما تقرا زار معانی خورت المعانی يعني الدش دردك هاتن كرد دردك هاتن دش تقولن ايو خاتشي درخش تيخسا ارمنيا تو زار ما قص ددي قري اصلا عزيز عمر دكش ايو قلت ام ازدين ام كردن اوي جافتشتكر افتشتك قالك خورتي الماء تشي هاتنا كشتن تجي ساقت بون هات مال درونشتن اي افا روشما ودارينا كردن كوهينا الاليه الاجازي وان غوندا دمينن وك كردان يعني تمام عادتي خو ام ببيجن زماني خو چاندا خو كلتورا خو دكارن بباريزن او درفتي وان هنا زانی برای از وقت زاروک بوم پرتوگی داشت نویسید خانی ما شخالی بون نیو عرض بو سر ستونا دسکنین کیران است بله و دیامن سرداره کی هنگی ستور
پینکی سپی گرید دا و آردا دکر و او تانی دا رش ببون دیوارن ما وقت اشتندوری وقت نان لی دخست نقش چی دکرن دگوت کسا گلدی بین دگوت خدرنوی بی آردا دانی دگوت دوسا هسپیوی دوسا نگی هسپیوی گره که سمی هسپیوی گره که بین خویا کرنه سروی آری داری وکری دیشتن وکی هسپی خدرنوی یعنی بی جفا بی بریر یعنی بکهوه هندر افتش نهات نیده او مال بناردو نظام چه او ایده نمانه نجیتن دور مانه یعنی جی نفشکی در باسی نفشیدن نبو لیزانن یعنی مایه چه دیروگ او بو ایده دیروگ ایده نما او تش نما ایده وان تشتا ناکن چما ناکن گلو؟ چون مالی وانی دن جودانه مالی تازه چی کرن مالی یقته خورد چی کرن مالی نیویانه مالی دقت خورد چی کرن یعنی بگوهرتنا میماری را چند و کلتور جیته گوهرتن عادت تینا گوهرتن نوسا اره وسایه دل بخت را وسایه دیبینا من دیام نفتش تکرن دهاتن کوسا گلدی دهات ایجاد جنک دادا دوخه اما میر بود جلی جنا خود کر و یعنی جنویه دهاتن هنگ دکرن ترا کومی گلک خوش بود نهات که به بیرام نداشتم تو بریا و دمی دکی گلک ماجد دادا دوان ایجا ما جمالك دشنا مالك دن پرهل ددان خوارن مارن خواستن جوانا گلک خوش بوری دعوت المجی جدا بون دعوت المجی سی شف سی روجا دفلی دخستن گشت کتنا گووندی بجلین کردی رنگو بوک خیلی دکرن و او دهاتن سیار دهاتن دوم بوكي بهسبا دهاتن دبرن و قالك تشتين اسا ملاتيه هابون قالك بالكيش وبالدار كنا هاي دا ناين بكاراني است خوازم دما ماجي قالك كيم مايه دو دقيقه مانه تخوازم ديسا تاغوتنا كبالكيش كر تاغو براتيا ملتا نينا تخوازم توي جاره كدن دوباره بكي چمانينه براتيا ملتا نينا بكو هركه ازجم براتيا براج جران قانينه وكبري حلالا ديسا جبراتي وتو دتنا يكرا قالك ددي يدني دخايده يدني قالك ددي او يدني دخايده اذا كبراتي يعني براتي تشرانينا بكو از وجه برايته اگر تو شريكي مبي يعني او حقيته تشد يتايا تو بدي مجي وجه غازي بيجم ام برانا لي واكي تو بيجي ام برانا اللي قشت مره بها وترجت اشتكتنا بها شبريته ولا قبريته نينم زاني نايم هلدن سياسات تركيا كود فيجن براتيا جالان لتركيا تشاد في براتيا جالان زمان يوانا عرف عادات يوانا زماني ما قد خاكرنا حقي ما خوارنا عرضي ما زفت كرنا تشتكي نادنا ما ام بيجن برانا اف بكانوكتيه اما خو خاپاندنا خو انكار كرنا و خو قاداندنا گلکی سپاس اصلی خان ام گیشتن داویا و هف پیوینه لی بگومان امید رادیویا روداوی ده به ریا پودکستین تایبت ریز پودکستان به هورگلی بحثا تمام جیروکا جیانا تبکن لگل تاریخا کردین سوویتا بریجی زور سپاس کت ایرو میوانا مبویی زور سپاس تماشاوان هجا ام گیشتن داویا و برنامه هف پیوین حتی جاره کدن هر شاد